Asanansi Nyakato Kamanda ogu n'omukazi w'umunyishengero abw'orurembo rukuru rwa Hoima nagira ngo empakeza kazitebekanisaho kugira ngo abakazi na nabiki nabo bagaruke mwamani kugira ngo bakabasa kumanya ngo neby'abashije batwire bari gukora n'abakazi nibabasa kubyejumbiramo kandi ahubwe babikora kurungi wenda abakazi batayisura batayisuke umugongo umuntekereza no mubikorwa wekiriza musobora kubana wekiriza ko bunyikanye magambira to na maintain kujya nayo it was after kabaki hanyuma ya abakazi bayikende benda bakore ibintu ko abasayije batabisobora nibetira kandi bayina kundo busobozi Charles Stibandeka guno munyishengero habwa bare nkishaza mu district ya Kayunga kandi hamwe na Asinas Nyakato bagumize mu kushaba government kugira ngo bate amani mingi omupira gwebigere ugurije kuzanwa abakazi nko muringo gumwe gwo kuboreka ngo nabo baganyirwamo ugwebigere tigwa abashija bonka temulina kusula yagwa nagamba era bwe mulondo bamu ne mugamba katutumbuleko dembe ly'abaami bokka ate tulekeyo abakyala muba muvola semateeka kubanga taganya kusosola abantu oba mu kikula kyabwe newankubadde langi oba ekigwa mu koweri omupiira gw'abakazi munyirwana tuwetukyala okubya kuba mubire buntu twetwina ogw'abasajja nekyala kutubokira so with the coming up now Tara Queens now we are also planning to come up with a team in the region but of course the Guatemala team is here on the ground so that we get team very strong so one is another region in South Africa and national level. Gasha kwa God asaba abwa tayari West omuri Hoima.